another day, another vlogs with another ride. So okay guys, right now I'm here at break point. It's 8 o'clock in the morning, and today I'll be riding to NONGKHLAW, from Shillong to NONGKHLAW. Right now I'm here in Shillong and I'll be riding to NONGKHLAW. So okay guys, without further ado, let's get going. Without further ado, let's get going. Aton po hajan po aton hajan buta istilah kuman apor Shillong dari apor Shillong pe kadang jerong ganti yang aban lai banyak kadang jerong ba ganti banyak kadang guys saduk NONGKHLAW rasa kendiat nih po apa Shillong macam ke jam ini ki oke ngapain lah biang keras kendiat lah kam arami itu di biar spot bike kemet ke sekitar ke jalan ini ke oke let's go biang keras baik lah lang.
cara pang habras sebab kriat deh habras bau baik lagi bentar tenat kemarin jeng ipo miklaya mas no na men mau bangandai na po miklaya nama dan sipun scenery places kiba tenat ba baik ngene rugi memdai kiba tenat dari tenat deh oke giờ là đẹp Brazil là cambiang keras de nampak onres slam onres tan namar yumpo syusya ka jaka ke bangamut banlek then let's get started, let's get going. Okay, there's our own Khasi Rider. Nah, kita ada mais. Ini kawan seperti itu. Dia minta ngalap boy hamai rang. Boy hamai rang still namai rang sa NONGKHLAW sa 10 kilometer atarai. Dan hendak Muslim ni minum sangi aku mai rang. Minum sangi aku mai rang te ngai bet sikmat. Kaman da boy kloy.
quay làm sao mà ở đây thì coi để cùng với từ quay làm sao để NONGKHLAW mình này video NONGKHLAW để mình cái NONGKHLAW để mình just click NONGKHLAW yang ini ya kita ini itu NONGKHLAW dengan apa ya NONGKHLAW. Oh, anda sate pang di pai biang na siya silong. Oh, te naklet ban jam sekarang lah, ban pe dan ai te siya ayu te mo tukot tambah nan sekarang pe senang na ya tengah mo tukot tambah nampak ban isu NONGKHLAW puso kesantai yan. That's nice one. Ini kita bisa nonton NONGKHLAW Khasi pasal project home. Oh wow man. Long yang tang babalang Phil Roger ada semuanya